Assalamu alaikum, hurmatli mekendештер жана кадырман мусулман бир туугандар. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызды ушул өзүңүздөр көрүп турган учкун мал базарынан тартып чыгарып беребиз. Бүгүн 2020-жылдын 23 августу биз мал базарга кирип баратабыз. Бүгүн малдардын баалары учкун базарында кандай болот? Алдыда сиздер менен чогуу билебиз. Эже кондор канчадан болуп атат? Кем олар? Олар 200'дөн. Олар 200. 100 сомдон 200ге чейин бе? 100 сомдон 200 сомго чейин болуп атат кондор. Бул кайсы жактын кону экен эже мына? Өзбекстандыкы. Өзбекстандын кону 100 сомдон 200 сомго чейин. Чоң 200 сом, эң кичинеси 100 сомдон. Канча алдыңыз ошону? 100 сомго. Bir şifte piyaz kança oldu da? Oşa 200 som oldu. Şul piyaz 200 somga satып alып çıkıp berdi da. Ya şu ozunu kança aldınız? 7600'ge urgaç ekeni? Urgaç ozu 7600'ge alıp çıkıp berdi atışat. Biz bundan nары mal bozarga Olurdularsak. Sizler Bazar Bası YouTube kanalın görüp жатасыздар. Ош шаарындагы учкун мал базарынан таныштырып кетебиз сиздер менен. Aka şu koçkordu kança aldınız? 14,5 ming som. Jaşı kança ekan? 2 tiş be? 2 tiş koçkor 14,5 ming somga alıp çıkıp ketip atышат. Bunu bagası mı soyasız mı? Nesi bunu yaptı koçkor? 2 tiş koçkor ekan. Ya bu drabilkaların akçası kaç ekan? Sizdeki mi? Yok, aldım ben 14. Buna üstüken de 14 aldınız mı? Cem, Liboy'da sen tartı öyle? Cem, maddeğimden de cem çağırır. Setk almış. Setkasını almıştık o öyle tartı öylesi de. 14 karzdan alsız ha? Şu koçkar kança oldu şul? 12 ming be? 2 tiş eken ha? 2 tiş koçkordu 12 ming somga alıştır. Bunağınız çaka? 11 oldu. Bu 11 ming som kozu koçkor. Урматтуу көрөрмандар, сиздерден сураныч. Биз чыгарган видеолорго лайк басып, башка группаларга дагы таратып коюңуздар. Биздин подписчикти кичине көбөйтүп алганга жардам бериңиздер.
Başka gereği yok videoları da görüp подписка basıp atpaysızlarбы? Sizlerge bir knopkаны basıp koyuş oңойлуу болушу мүмкүн, бирок бизге кичине болсо да жардам болуп калат. Атайы келип тартып атабыз. Мына кызыл кой канча болду экен? 11,5 миң. Мына экөө 11,5 миңден болду. Баары төртөө тең. Кысыр койлор экен, Кысыр деди. 11,5 миң сомдон алып кетип атышат 4 койду. 11,5 миңден. Aka qozunu qancha aldınız? Qanchadan aldın? 7 ming. Qo'z qo'shqor. Qozlar qanchadan bo'ldi? 5 mingdan bo'ldi. Urg'achchi erkak bular? 5 ming so'mdan bo'libdi shular. Qo'shqorni qancha aldingiz? 9,5. 9,5? Qo'z qo'shqor ekan-a? 9,5 ming so'm bo'libdi shu qo'z qo'shqor. Şu qancha oldi? 9 bo'ldi ekan. Qo'zi qo'shqor 9 ming so'm bo'ldi deydi. Qancha berasiz? Yaxshi so'rang. Qo'shqorni qanchadan aldingiz aka? 16 Eko 16 ming be. 2 qo'shqor 16 ming so'm. 8 mingdan. Şu qancha oldi? 75 bo'ldi. Torpog'i bilan mi? Şu 7 ming. Qashqadaryo balasi. 75 ming so'm bo'libdi torpog'i bilan ushuluy. Torpog'i bilan 75 ming so'm. Aka qanchadan bo'ldi shular? 10,5 bo'ldi. Qanchadan bo'ldi? 8 mingdan bo'ldi bu qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar 8 ming so'mdan sotib ketib o'tadi. Qanchadan aldingiz aka? 8 ming so'mdan bular dağı. Sizlerge bozorning o'zindagi chinig'i sotilgan, jana olingan bog'larni bilib beraylik. Berkinday so'rasak qimmat aytaverishadi ekan. Aytib 11,5 ming. Narxi 8 mingdan bor. Buna 11,5 dan be? Buna 2 qora qo'chqorni 11,5 ming so'mdan beremiz deydi. Ana buna qizilin 8,5 dan o'tadi. Aka qo'chqorni qancha oldingiz? 100 so'm ekan 11. 100 so'mi kam 11 ming so'm. 11 ming 900 so'mga olinib turgan shu qo'chqor. O'z qo'chqormi, jeki tishmi? Yo'q, xizmat ishi.
Kaç liralar? Qanchaga so'rayapsiz? 10,5 ming qilib qo'ydi bemadi aka. 10,700 beradi deyapman. 10.700 be. Ha. Jashi endi Jash qancha? 2 yashar urishadi? bilmabdi. Yo'q. 2. Bilga chiqadi. Qanchalik? O'zi qo'shqor ekan-da. O'zi qo'chqar ekan. Aka, keladimi? Bering. Ko'rib turibman, bemadi. Bemagancha qo'shyapman aka. Bozorda ko'p yuribman ekan. Endi bemaganingizga ustiga qo'shib so'rayapman aka, o'zi iziga so'ramadim misol. Shunga qarab aytyapman. To'g'ri Boqasizmi? Siz so'rasizmi? Boqaman, yo'q, boqqanim aka. O'zi boqqanda bor. Shuni aytyapman, qarab turib, shuni nimaga bu bozor ko'rib savdo qilyapsiz aka? Yo'q, men bir oy emasman, 5-6 oy boqaman. O'zi cho'ng yo'q. Qo'shqorlar qanchada o'tasiz? Ha. 226 va. Jashi qancha olib qoldi ularning? Jashi qancha olib qoldi? Bittasi 2 tish. 2 tish qo'shqorlar 26 ming so'mdan deydi. 26 ming so'mda edi, 13 mingdan.